تماشاوان هجا دیمن تایبت ین روداوج عفرینه هاتن دیمن جوانن تیدا هزن حکومت سوری در باسی ناوا باجار عفرینه دبن کردان آلا کردستان را کرن و کیف خوشیا خوش بو روشانو آنین زمان و سبه کروانه که آسایشا سر به حکومت سوری و جه حلب در باسی ناوا باجار عفرینه بود لگوری زانیارین روداوی آسایش حکومت سوری و به ارک پاراستنا آسایش نافهای عفرینه رابه و داوی لهبونا چکداران لناوا باجر بینه خلق عفرینه جسال 2018 و ایشا هبونا چکداران و بن پیکرنین وان دکشینن بدف و زرنه و بلند کرنا آلا کردستان و آلا نویا سوریه خلق عفرینه پیشوازیا آسایش حکومت سوریه کرن و کیف خوشن که ادی و چکدار دما پیشتا لناوا باجار عفرینه نمینن او چکدارین کج سال 2018 و چه نخوشی و خرابی هبون آنین سر خلق وی باجار روژ آوای کردستانه افجی اون دبینن دیمن تایبتین روداوینه کج بوما تایبت هاتنه کشاندن و شاندن جناوا باجار عفرینه اون دبینن خلق به دفو زرنه داکتنه ناوا کولانان آلا کردستان را کرنه و پیشوازی هزین آسایش حکومت سوریه کرد. لا شكش خدي راج في روي را في رويق ببارك في رويق هرو ملت قشتك بحرية أخو كات سرباز بير بك وهرو قشتك جي بكيف الملت ما خدي كيف ما بسر بك إن شاء الله وجبو حكمتي عجال راجي أم بباركي دكن شعبي وخرم بباركي دكن أم دبين إن شاء الله وكي رب العالمين دبين چون ابجه خلاص بی زمانه منویری دیو خجاب کرو دماغ من نکنی من دوگو هاش خواهبن ها دیوار بخلاقن هاش خواهبن در مکن منویری یکی بشه یکی شورک بکرم من دوگو عجب هوا دبی چه هوا کیه عجب یکی چون منویری پیشه هفتم الحمدلله هروب و ترسان چو و اوید دلی ملت در کت ملت ارتاب هروب دمك عجردا كان دما باك بينه مري باك مري بقيرات مري خدي بترس ومري كي خدمت ولد كي ان شاء الله كي ور الميدان هبلا كي دما عجر دما ولد قيم ومبادئ واخلاقنا فساد ونرد ان شاء الله رابي نامو والى الابد ان شاء الله هرو ملاتي ميدار كاتي ملاتي عفرين دار كاتي استقبال حكمتي ما عجب كي ورع عفرين شان بكيف الدافع دخل زر دخل اجاب رب مباركي دكن يسكنين لسر ركا استراد مازوت يجي كومبينه وقشت كشاد ببروي والحمد لله ببروي راجي ديساجي ام رئيسي ما عجب راجي ام مباركي دكن شيخ احمد الشرع ام دبن بمباركي به والطيب طبعا ام قلت زارن هوا نصرتك خدي دابي مش ملاتي كاسي تنبي نج شرق ونج غرب ونج اوروبا ونج امريكا بينما هوا جاب خدي دا درب كده جنشك كيف نصرت ما الحمد لله خدي را وامي تبج خدي را شكر كن ابي بن الحمد والشكر خدي را كم جويتا خلاص كن جوي شكي خلاص كن خدي جوار راضي به خدي ما ولاتي ما ملاتي ما شعبي ما دینه خواب پارنده انشاءالله ساعتا و خوش خود جو راضی بود ویچ حد سالیم همچه سلمی کارو همی بی روینا همچه سلمی خلاص کرد و به خود نزیکده وطای منطقی که آرام ببه بلدی کرد که بگر سر مزگی خواه امالی خواه ساعتا و خوش آخبت خودی ازم احمد حسن سروكي خوجهيه انا كسي جعفريني القال منك احمد بخيراتي دس بيكت خازم بزانبم افچه هزن كو هاتنا عفريني والكدري بتجيبونه سرسرا سرچاوا سپاس و تماشاوان آروم
براستي اف بيدرجن يعني وقت اقاهي دقهين ما يعني لسر وسائل التواصل الاجتماعي لسر ذرا وهناك دنجن جهان ما انه الامن العام يعني وقت بيجن اولهيا قشتي وكي ورن عفريني يعني براستي هيرو هاتن عفريني دردوري شست ترومبيل بي شست يعني شست ترومبيل سدو بينجكس يعني تقريبا كم زيادة عندك نظام سد بينجكس هاتن دربازي عفريني بين دا عفريني را درباز بين چون مابتا وراجو وشيه وجندريسي دوان دراجي وقت بيد سوكي دوان درا كولانين ويب باجارو كنا راجي درباز بين لی نمان لعفرینه يعني رونشتنك بتنب بوليسي لشجري راتشي كرن دهندر عفرینه دو بسروكتيا محمد عبد الغني أبيه أمين دارية قشتية أو لهيا قشتية يعني وقت بين مدير الأمن العام لحلبة تشتي قوهاتي قوتن يعني هناك كاسين قو بشدار بين وقت إعلامي قرسر كاريرا كهندن دكن جمارا قوتن قوتي انه عفرينجي يعني بارك جي خاكا سوريا ودفي انه دوسيا او لكاريه دهندر هريما عفرينه دا ام دستي خدين نسر كاك احمد ببورين يعني افهيزن كو درباسي عفرينه بنا لعفرينه نمان در كتن جاره كدن نا وگرین چون حلب ديسو باشا او هيزن او چکدارين برير هين لوي درينه او چکدار هین بر الجیه خانه لكيم بینه جمراوان گلکی كيم بینه يعني اف تقريبا يعني بيج زيادتري هيفك يعني بشتي جو اف بريارا جو فصائل حل ببن ودهندر وزارات برافانية دا جوي هنگي دا يعني كيم دبن لشگر دچن ودگرن ايگو ودگره گندخو ايگو دست چکداریه برده ايگو دچن تديت هنگي شرجي بنداوا تشرين لورجي هاي هنك دچن شرجي يعني قالك كيم بينا لشجر قالك كيم بينا جبرجو كاسات سيفيل يعني اف عربيت بنابر لهريما عفريني قالك كيم بينا جبر ويجي لشجر جي كيم دبن يعني لكندنا بالكم تاكيك جينا ما به كسكنا ما به الجينا هين هاي وقت بيجي لهن الجنا هين هاي بمبيكرن جهانا قرتن جهانا اتوات جهانا هين لازال او تشجيها يعني يعني بن بيكرن كاك احمد بن بيكرن بردوامن حياة نهار الجنة بردوامن يعني لكدري مثلا والجنة جي تشتكنا ما مثلا يعني لكدري بن بيكرن يعني. وكي دكوان بن بيكرنان لكدري بن بيكرن هنا وكيوان بن بيكرنان فصائل هنا لا زال هين بن بيكرنا دكن أباني ببرج بن بيكرن دكن حياة نهار يعني هين مستمر إنه بردوامن يعني دو في كوريدا ليه يعني هجمار قال لك كيم دبي نوك برين يعني هدي تديت اف هزا او لهي جهاتي وقت تشتداي خياكرن انه اوي هرمي بدس خواب بيني وفصائل جنامين دنيز دا يعني و هرن وبارا نجفيان كاك احمد هون بفان نوي دروجة ديو دا يعني و هيفا برخواب يعني هون بفه هزيرا نجفيان هزين كو تشونا عفريني جحلب تشونا عفريني وتدبيجي جاري كدن بقريونا حلب براستي اما كوك انجمانا خجاهي يا انا كسل هندر عفرينه يعني تفخاندنك رسمي نجها مجبر ويجي ام نجفين وام نتشون بيشوازيج يعني ما وك انا كسي يعني ام نتشون بيشوازيج برمجو تدعوى رسمي مرتنا يعني باشا تبحثا ويا كيكركو عربين هاوردين كل عفريني هاتبونا بجي كرن دي قالك جوان وقريونا جهن خو براني عرب لكدرهن مانه عرب هن هنا طبيعي يعني مثلا ناحية الشيعة هنا الجندريسي هنا لبردرو يعني ناكوك بجارك يعني نمونا اللي بركين بين يعني وك مثلا نمونة يعني اشترى بينهم دوه از ناحية شرابين قندك هاجر بجن قندي سينكا جامعه کی جوور جمرا گو 205 مالبت عرب دگنده مدابین گو 225 جه درکتن 25 عرب مان يعني گنده کی ده وقت قسطلا جرد بجن قسطلا مقدید
او جی يعني كاروان كي تاني جوي جندي دركات بينجي ودم مالبت جوي جندي دركات يعني هر وها يعني روجانه بسدا در بكم لعفرين تشوايا روش لنافا باجار عفرين تشوايا عرب درد كفن ناف باجار عفرين جي درد كفن براستي انا ناف باجار عفرين تبمشي يعني خياي روش تمام خياي انه كسيت جوج وقت بي عرب نسبة عرب تدا قال لك كيم دبي نسبة كردا بلنتر دبي خلكي ما بعد جاري هدي لعفريني والجندوارد عفريني ناحية عفريني يعني تبيد حسيه هرما عفريني كردواريا خادسة وقت بي بعد جاريني كاك احمد ايرو سالفجرا عردهجه تزاني يعني بتايبتي جندريسي خلكي زيانك جلكي مزنج ويا عردهجه ديت هن مثلا او کسین کو زرار جا عردهجه دیتبون هین اوها پریشان مانه روشوان هین وقت بری خرابه تو آلی کاری جوان را نهاتی پیشکش کرن؟ براستي بيرانينك يعني بإيش ورشبي يعني إيرو وقت بيجن بيرانينا ديامين يا عرض هجاق والهريم التفاي تشيبيو وتيبتي جي الجندريس يعني تشيبيه يجو بسدان بحزارن يعني شهيد كتن وبريندار تشيبون وخاني وآواهي هاتن ويران كرن حيا أنا وقت بي آثار دوي زلزاله هين حتى ناكا هين مالبتن هنا جي ديشن يجو خانيه خواهين آوانه بینه يجو هين پریشانن روشاوان لی براستی ایرو ما وک انجمنا خوجهی یا انا کسی بتاو خیرخوازا برزانی ایرو ما چالکیک لهندر باجاره عفرین چیکر لشارع ویلاد لهندر باجاره عفرین دا ام وک 15 دق بیدنگ ام بسر رحیل شهیدین عردهجی ام سکنین و دو وراجی ما چو دست به چاندنا دارا کر براستی یعنی دوی واریدا ام دخوازم براستی ام سپاسیک تیبت جناب سروک مسعود برزانی رو بشینن یگو بزوترین دم یعنی دزگاه خیرخوازا برزانی گاند گهاند هندر عفرینه و پشتی 4 روزا عردهجه یعنی براستی یعنی یکمین دزگاه یه آلیکاری و خیرخوازی یگو درباز هری میبینه دزگاه خیرخوازا برزانی بید 4 روزا یعنی وقت بیش هریما کردستان گیشت هندره عفرینه افجی جیس پاسیه و جیه براستی یعنی و اوفیس جد هندر هریما عفرینه دا بکرن اف اوفیس امشخارا و ام وک عفرینی ام دبینن وک بالیوز خانه بجبو آشتی و آزادی وینامه و اراده ما گلکی خورتکه تشتكي دنكاك احمد او جهن كو مثلا مال بون دكان بون كو هاتبون دستا سركرن يعني كردان هاتبون استاندن چه عالی چک دارم و چه عالی عربین هورده و لخلکی کردین بگراندن او تشت براستی هنا كانت تيم بقراندن يعني كس هنا كان مثلا اف كسنيت سيفيل بنقو قدر دكافن اباهيت خلكيش خانيت خلكي در دكافن رادستي خدانه وان دكن هنا بجي هنا هراجي دخوازن هنا بجي هنا حيانها هين رادستي وان نكرنا يعني وقت بيجن يعني قش نب شويه كتنين يعني وقت بيجن جهافده جدا يعني شويه جدا هنا باشا پرسا داویه اف هزین حکومت سوریه هزین آسایش کچبون عفرینه و در کتبون وگران حلب هون آگادارن جاره کدن و کنگی بچن عفرینه و تمامی بجیبه بن؟ او وكوان قلت يعني بله؟ قطبو بله قالك اسپاس احمد حسن سروک خوجهی انجمن کردی انا کسی جا عفرینی بردوام دکم دزگاه خیرخوازی برزانی هر ام لعفرینه لگل عفرینه نه لگل خوجهی انجمن کردی انا کسی به مناسبت دویمین سالوگر عردهجا 6 شباطی که ایرویه 500 دار لپارکن جمیل هورو دنگ بیجه که عفرینی ناسکریه زیدیه و شریعه چاندن هجمارک خوندکار و خوب بخش بشتاری و چالاکیا چاندنا داران بود ببونەیە دویەمین ساڵبەگەرە عەردهەژا 6 سباتێ دەستگەها خێرخوازیە بارزانی و خۆجیهیە ئەنجومەنا نیشتیمانیا کورد لە سووریە ئەنە کەسێ 500 دار چاندن. ئەو دار لە پارکên جەمیل هۆرۆ شەریعە و زێدیە هاتن چاندن. شەشێ
هیوا دیا 2025 براستی چاوا روژه که بیرانینک رش بی گو 2023 وکا رجا ایرو عردهجک لهرمه چه بی و بتایبتی جل جندریسه چی هر وها به هزاران پکروان و شهید کتن و بریندار جی کتن و آواهی جی هاتن رو خواندن لی ایرو روژ ام وک انجمنان اجتماعی کردی العفرینه بتف دزگاه خیرخوازه برزانی ما دست به چاندنا دارا کری وک چوا ما لدارستان جمیل هورو الحديقه جمیل هورو مدار چاندن بتف هفده ایروجی آنا امنها لحديقه شرعینا امل ورجی دارا بچینن و امه هرن لزیدی جی دارا بچینن وک چوا گودارک ما قد کرن چونا دارک 10 دارا امه بچینن دوی چالاکیه دا هجمارک خواندکار و جوانین خوپخشی آماده بون. دبیجن کو دخوازن عفرینه و گرینن وکبره و دیسا گش بکن. باش دلو طلابة جامعنا مشكلة عفرينا أموتنا جلستانة عفرين دي سواك بعد بكن طلابة شينا دلو شاشيد الديوة أمو بلد ما أموتنا حديقة يزيدي ماشان و جميل هولو ماشان أموتنا رقم محمودية بتشينا إن شاء الله دستي ما جيب أفضل به دست بدست أمدي سعيفين وقت بعد بكنش بعد شتى بكن شش سبات 2023 عردهجک مزن گوناونداوی باجار ملتیا باکوری کردستان چه ببو او عردهش گیشت عفرین و حلبه. بسدان مال لعفرین روخیان و زیان دیتن و به هزاران کس جان خوش دستان و بریندار بون.